Aha. To je uzeo od Mikice. Bok! O, gotovo. Drugi člaren. Ajde. Evo slika. Evo, znači, ekipe, još ima vremena da se prijavite, kaj pomalje bomo krenuli sa programom. Evo, još jednom, lijepo se zabavite, dobro ste nam došli, vrijeme ja nadam da se nas poslužilo i pošto je naš župan pokrovitelj ove manifestacije i vidim da upravo dolazi neki zlatar ovak sličen županu, pa bi ga prosi kaj stane manj k meni i kaj zime riječi kaj vas pozdravlja. Evo, hvala lijepo. Jeste utvori ovaj naš lovno-zlatarski predstav. Evo, lijepi pozdrav svima. Vidjeli ste da su me uspjeli preskinuti, tako da je to dobro, treba se malo osvježiti. Rekli su da budu me dravu hitali, pa kaj se onda odmah pripremiti. Evo, drago mi je da ste se skupili u velikom broju, nisam očekivao s obzirom da je vruće i 2 popodne, ali to samo je dokaz da držite do ove manifestacije i u najlepše vreme je spomen na Vidovske boke, spomen na Dan domovinske zahvalnosti, na Dan hrvatskih branitelja, Dan pobjede. Načelnik je to jako lepo zorganizirao i evo, svima dobru zabavu, čujem da je jučer dosta hrabro počelo, pa neko onda još hrabrije i završi. Svako dobro i dobro zabavu svima. Evo, hvala županu, voditelj programa Željko bude prečitali ekipe, a ja molim onda ekipe kaj se tak pripremi. Evo, hvala lijepa, jedanput lijepi pozdrav. Prijavljeno je 16 ekipa i molim da ekipe kako budu prozivani da se odmah dole pripreme kod čamca. Krećemo, znači, pod 1 stolno tenisači, 2 vidovske ratare, 3 debela, pod 4 3 šešira, pod 5 kalanica, 6 3 galeba, 7 Crna Gora Titova, 8 lovci patka, 9 lukševi, 10 dijaspora, 11 išče treće, 12 ribiće, 13 flojsare, 14 črni, 15 puzari i 16 treća sreća. I sad me molim župana i njegovu ekipu, oni budu kao početak da krenu na polazno mjesto. Hvala lijepa. Ja sam ti i lovila, moću.
ovdje, jer tu je lijepo vidjeti ovo. Ide i udac. Prvene se ti zapiše ovako. Ja da. Čuješ, paži to djete sa robom. Daj gledaj. On je bilo vidjeti. Pa nije, on je bio dok stulac. Pa pitam se stao i naslužio se na urac i koji je bio baš minus. Pa viš radi na... No, vi ste malo ne pisao. Ajde, Bosna, to je ima čim prije prevesati. Evo ga. Ja treba čim prije vidjeti. Slabo. Pa to ima nekako to. Vidiš, sam imaš usluca. Prošli put je bio, lijepo se služi, dugu Janu naprijed, lijepo koji se služi. Ko se prvo nekako gubrati malo? Upre se kako se zove. Samo uče. Dobro, pusti. Vrate malo, vidiš, vrate pusti čopne u glavu. Ja, kontra. Vidiš? Ovi su malo izdisponirani. Mirna ruka! O, hroste! Počeli su huškati. Počeli su. Evo ti ruka, pogledaj, vide se. Evo, skitam kapa. Evo bravo. Najjači ste. Ovo će me dobro. Ovo se budemo sveći. Let's
Sljedeći ide Vukševi, nakon toga Dijaspora. Vukševi prvi krug. Ajde David, da vidimo. Sljedeći ide Dijaspora, prva vožnja. Dva poena. Molim da se sjedne koji cilja. Željko, sjedni, molim lijepo. Željko, sjedni. Željko ne razumije. Mora, ne smije. Željko, sjedni na prizna sastajanje. Za atrakciju Ovdje su maskuta, ovdje ne su blizu. Ne valja, on mora s druge strane. On ide švit. Evo i pak se stao. Molim da se sjedne. Željo,
Jedan poen. Dobro! Dva boda! Kolisari. Dva pojena. Charlie, molim da se uzeli da ne priprema. Pogodili su! Evo mene, sad me sve pošla. Ma kako, prijateljica najbolja postavljava. Promašaj preozna. Jedan poen. Tri.
Pite Boga. Budi! Budi! Pa nebo nas vozi. Ti najdeš! Pred veze! Evo u sastav Marinković, Tomislav Maturin, Jari Božidar. Kako i da ukrenete uvijek je dobro. Ajde. Se to isto računa pod Vidovec? Ma ne baš, to je namještenka vlada. Ne moraju dojiti zim. Ajde, Žarko, to je tam gdje si ti nekda doma je bio. E, to je ono otkad smo te natirali. Hvala. Aj, ko se računa? Gledaj medalja, neću pod Vidovec. Žarko. Kaj, hoćeš pa v kolonicu dojte?
hiç jadan gabajija, vena moru povedati. Kak su negda zgledali stari zlatarski zanati. Kak su negda zgledali stari zlatarski